kuko umuntu umwe yabivuze isi muzamubona ntigira imbabazi pe tutirwanyeho ngo dukore igishoboka cyose kizima isi ntigira imbabazi yabareka mukagenda muhonongera umwe kugeza murangiye bikavuga ngo iki gihugu hari ahantu higeze ku bwoko bumwe bwari buteye gutya ariko bwarashize yego kabakristo ntitwibagiwe ko Imana ari zitanga ubuzima ariko hari uruhare rwacu nk'abantu tutagomba kunegisha tutarukoze hari igihe twakwibagira ariko kubera yuko turi conscient turukora bizatungana no gushakira ubwoko bwawe ibyiza. Seek the good for your people. Umuntu udakunda ubwoko bwe, if you don't love your people, aba afite ikibazo. You have a problem. Kuko Imana because God yigize umuntu, became man, iba mu bwoko, came to live with men. Imana yigira umwisirayeli. God became an Israelite. Imana ivukira kwa Yuda. He was born in the house of Judah. N'umunsi Imana yagiye kuvuka ari we Yesu. Even the day Jesus was going to be born, Imana yaravuze ngo ntuvukire Nazareti kwa Naftali na Zabuloni. He said you will not go and be born in Nazareth, in Naphtali and Zabulon, no mu misozi yo kwa Efrayimu, or the mountains of Ephraim. Ufite ubwoko. You have a people. Giwanyi buyudi Bethlehem. Go to Bethlehem in the land of Judah. Imana ibonye ko batabyumva, when God saw they didn't understand, ikora ku mwami w'i Roma Kaisari. He touched the king of Rome. Iravuga ngo habibarura mu gihugu. He said, let there be accounting of umuntu wese aje iwabo mu bwoko bwabo muri everyone village. should go back to their